presented by Ate Merchis Tortosa. Kasladyak maaklon panagapukaw ko kakaiso nga ayat ko jakman ninamnama masulisog ka bayat kaawan ko narukup man kaya dayta na kemo kararwak ken puso di mo pinanunod to'y sakripisyo rigat ko ken tuo no pagkaragsakam ti panagsagaba awan mabalin ko no namnamaet madinakon kasapulan siya kun tay lipatan no naragsaka dita sidong na palubusan kang arun ngem no tumteng tu aldaw nga agbabawi ka pamakawan ko jak may panamnama no namnamaen madinakon kasapulan siya kun tay lipatan laglagi pe mawan tinagkurangat ken nagbasulat tatoy ayat nga inpariknak ketuan umartap oh wow ngentiin subad mo sa em ken limto pusok ti sinugatan oh wow apkes ken panaas tinaklinak ken kaama ng alilaw no naragsak ka dita sidong na palubusan kang arun ngem no tumteng tu aldaw nga agbabawi ka pamakawan ko jak may panamnama no namnamaen madinakon kasapulan siya kun tay lipatan laglagi pe mawan tinagkurangan ken nagpasulat tatoy ayat nga inpariknak ketuan umartap oh wow ngentiin subad mo sa em ken limto pusok ti sinugan